Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kuba khona emthandazweni liBhayibheli lithi umthandazo kumele sithandaze singayekeli kanzi le13 liBhayibheli lithi titawuncamuka kepha solange singalamhlabeni kuthandaza kumele ukuthi sikwende singakuyekeli akukho lula kona akunalo lisasasa lekuthi bantu bakugijimele but liBhayibheli lithi kumele sikwende ligama ke la Jesu alibongwe asikwendi ngoba siva ngathi asithandaze sikwenda ngoba kuyindlela yokuphila emoyeni uma umuntu angathandazi kusuke angasaphefumuli ayibongwe inkosi mawuthandaza you breathe out and breathe in. The time you breathe out is when you confess your failures, your sins, your disobedience before God and ask God to fill you with His Spirit that is inhaling the power and strength from above. Ligama la Jesu ke alibonga. Ngiyacela sibuke la encwadzini lelandzisa kuqala kwelibandla la encwadzini yezenzo chapter 13 sifunze verse number 5 kuya ku12. Izenzo chapter 13 sifunza verse 5 to 12. Noma ngidinwa indlela aphela mandlanya ngisiza impela kuyo ngisiza impela yes zuzuna nanxa ngidinwa indlela nanxa
nxa ngidinwa indlela phela amandla kuyongisiza impela kuyo. Yes, kuyongisiza impela. Yes, zuna. Nanxa ngidinwa indlela, nanxa ngidinwa indlela phela amandla kuyongisiza impela kuyo. Yes, kuyongisiza impela. Yes, nanxa ngidinwa indlela, nanxa yes ngidinwa indlela phela amandla kuyongisiza impela kuyo. Kuyongisiza impela. Yes, umzuzu. Thank you, Jesus. Babe siyacela usiphe mandla ekuma, usiphe mandla ekuya phambili. Siyatinikela kuwe Nkosi kusihlwa, hamba embi kwethu, uvule indlela ehlane, uvule indlela emantini. Baba wethu onamandla, usiphe kuthula nangesikhathi semsindo nesigayegaye emhlabeni, ngegama lika Jesu Kristu, amen. Sicele asifundzele lo verse number 6. Praise the Lord. Kusihlwa bazalwane, asikhulume gafishane phase sihloko lesithi confronting counterfeit witchcraft. Kubhekana nebuthakathi lobuthe kubhaca noko. Le ndodza ibitwa ngaba Jesus. Le ndodza ibitwa ngekuthi ngumJuda. Shothi kahle kahle uwesive saNkulunkulu. Le ndodza kwesithathu kuthiwa ingumprofeti kwesine sangoma. Ligama la Jesu ke alibonga. Ma ubuka indzaba yalo verse number 5 kuya ku7 iveta kuhamba kwevangeli Paul and Barnabas behla benyuka njengenhloso yaNkulunkulu yekuthi bahambe bashumayela njengobe la kulo chapter 13 liBhayibheli kulo verse 1 and 2 lithi bebabuthene lapha eAntioch bazilile bafuna buso baNkulunkulu bahlabelela badumisa inkosi. Moya ingcwele wathi ngehlukaniseleni Paula naBarnaba baye emsebentini lengibakhethele wona. Mabacala nje kuhamba bahlangana na Jesus. Ligama la Jesu alibongwe. Ayibongwe inkosi. Uma baqala kuhamba bahlangana na Jesus. Mabase Antioch ungathi tonke tindoti kahle. Ungathi bonke bantu bayakholwa. Kepha mabaqala kuhamba kuyavela i-opposition to the Great Commission.
Ligama la Jesu alibonga. LiBhayibheli mhlambe lesikufundzako kwekuthi uNkulunkulu wasezulwini nguye lovukuta imihlaba letinhlitiyo tebantu atende tilungele kuva livi la Nkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Ngoba kuthiwa lo Pawulose Paul lo Pawulose lo mbusi abecele ukuthi bo Paula abete bate ukhuluma livi la Nkulunkulu. Kusho ukuthi walungiswa uNkulunkulu ukuthi avulekele kushunyayelwa kwelivangeli. Kanzi la ecadzini kwakhe ngoba sikhathi esiningi bantfu labakhulu bavama kusonzelelwa boba Jesus. Labenta imilingo nebungoma babo la nebuthakathi bavale lo mbusi ukuthi angeva labanye bantfu eve bona. Uyamangala nje lapha ukuthi nangu umbusi asalalela bo Pawula kanzi ngini la lokhuluma tembulo takaSathane. Kanzi uNkulunkulu ulungisa inhlitiyo ya Pawulos kuthi eve the good news. Ligama la Jesu ke alibonga. Lesikubonako la kwekuthi uma usentsandvweni yaNkulunkulu wenta intsandvo yaNkulunkulu ibese iyavela iopposition. Ngalesinye isikhathi uma kuvele iopposition kanti uthunywe uNkulunkulu, Sathane ubese uthi hawu uthi uNkulunkulu ukuthumile wase uvukelwa kangaka. Hayi vele boba Jesus bayavuka uma kuhanjiswa inthando kaNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Le ndoda inemagama lamanengi ngoba ngibha Jesus ngu-Elimas, kuthiwa Sangoma, Soseria, kuthiwa wema wamelana nabo Pawula, but hayi kuba vimba physical, wasebenzisa magic kwekuthi Pawulos lo mbusi angede eva ngesikhathi Pawula shumayela. Ligama la Jesu alibonga. Bathakathi laba kusebentako kwekuthi la kushunyayelwa livangeli khona bente ukuthi bantu bangaliva liqiniso lelivangeli. Lona nje ubhizi ushaya imagic ukuthi lo mbusi angayiva imessage yasezulwini. Kanzi lo mbusi uNkulunkulu inhlitiyo yakhe uyilungisile kuva livangeli. Ngiko ke uma thine uNkulunkulu asasibitele emthandazweni usibitele ukuthi site ukhona ukuthi sibe neliso lekubona bo Elimas. Ligama la Jesu alibonga. Sibe noko neliso lekubona boba Jesus. Ayibongwe inkosi. Ngoba uma bafika nje bo Pawula la indoda nayo inale council lehamba nalombusi ngoba umbusi uba nelibandla. Niyalibona mose libandla la chief, libandla lengwenyama, libandla labo president. Bonke abantu bahamba nemabandla. La ikhathe ebandleni kuna Elimas. Ugadze ngayo yonke indlela ukuthi ngoba labo Elimas letangoma nebathakathi ngoba ubitwa ngasangoma nangemthakathi basebenta ukuthi iagenda yalombusi ibe influenced and manipulated ngalobuthakathi. Uma sekufika indoda kaNkulunkulu ikhuluma tinto tasezulwini uyabona ukuthi
uma lo mbusa emukela lento le iphelile ijob yami ngoba ngamukela lento yasezulwini away with ibuthakathi waseke uyezama ngemagic ukuthi umbusi angeteva Paul agcwele moya uyabona ukuthi ngiyashumayela lento iyashayisa labe bakhona itolo bayakhumbula kushumayela gogo Nhlaphu lapha ngenhla kule yandlu lengenhla ayibongwe inkosi kwaba khona la kukhulumako lokuphathelene neyokuthi njalo makukhulunywa imessage la ipulpit kunenhlathu mhlawumbe labanye ngeke bakukhumbula lendlela lengisho ngayo ngalokuthi sisabe senathi sisathandaza uNkulunkulu uyasembulela sisathandaza kule yandlu uyasembulela lo ukuthi how the spirit of python operates angithi inhlathu yamida ayilumani sebenta kumida ime igathe ukuthi yonke ishumayelo iphelele la kiyo ingafikile kubazalwane moya wa Elimas moya wesangoma wabha Jesus ayike Juda ufika la ekugcineni kwekusebenta kwakhe as we continue with the battle of this battle uNkulunkulu lasibitele kiyo yekuthi we must pray without ceasing because in prayer we fight in prayer we stand for the truth ligama la Jesu alibonga because the more you pray the more you change from one level to another glory to Jesus liBhayibheli lithi ke lesangoma sazama kwekuthi Elimas angayiva imessage Paul liBhayibheli lithi wabona ukuthi lesangoma sisebenta against imessage yasezulwini wathi wena mntwana wasathane mawuva lenkulumo ngathi awu Paula nine Paula niyahlulela nine senitenda labakholwa kakhulu uyabona when you rebuke an evil spirit lenjengale witchcraft akufuneki ube soft ngoba le spirit lesi si stubborn because naga le spirit lo muntu lona le spirit unemagama langathi emzalwane za uliJuda ngubha Jesus ngumprofeti uyabona ukuthi naye nje ngile inkunkela lengathi yala inkonzweni kanzi sisebenzi sasathane lesivimbela kulunga sihambise emanga emadimoni ligama la Jesu alibonga libandla laNkulunkulu likubhekli until Jesus comes the reason why uNkulunkulu ende kuthi kube nebaprofeti ebandleni wendela kuthi bato ukhona kubona kuthi yini ngathi Elimasi sewusonzele kakhulu kuma leaders ufuna uinfluencer kumanipulator with witchcraft bese bathi wena ndodzana yasathane ungeke ubone emehlweni sikhashana leside ligama la Jesu alibonga the authority we have been given nawe uyitholile ligama la Jesu alibonga nawe unayo uyathi uthi noma uyayingabada yona ikhona nethi nje ngeke isebenze phela ngoba uyangabada le authority yona ikhona yekuthi Elimas emehlo akhe akavaleke esikhathi leside glory to Jesus ngoba phela semthandazweni vele lana bazalwane sitawuthandaza vele kwekuthi bonke bo Elimas labathunyelwa ngisathane abavaleke emehlo bangathi usibona
Sizothi masibhizi ngalokushumayela baphuthade bona ukuthi ngibani lo ngabasita abahole ngoba abasabona. Uyabona so uyekele lokuganga. So ukhathatekile ukuthi utawusuka kanjani la khona. Njengeliba uNkulunkulu wenda tikhonti takhe tibe ngemalanga bemlilo. Awungeke phela. Tikhonti letingemalanga bemlilo kungene into ngekunyelela ingashi kulomlilo. Ayingeke. Glory to Jesus. Spirit of Elimas, but Jesus valeka emehlo sikhathi lesitsite. Sitawukhona kuqhubeka nemsebenzi wasimakathe. Ngoba iBhayibheli lithi makavaleke emehlo umbuso waphenduka. Kunebantu labangakhoni kuphenduka kunabo Elimas bagadze ukuthi akuphenduka imuntu. Noma kuyashunyayelwa bona bathi lenshumayelo utawubuya uyibone next week. Benda ngathi lamhlabeni ngibo labatawushaya insimbi ukuthi cha nyaloke sowungaphenduka ngathi sotawufa. Nyaloke sowungaphenduka ngathi Jesu sotawubuya. Kanti iBhayibheli lithi asihlale silindzile. Ngoba lusuku nelihora singalwadi. Akufuneki siphathamiswe bo Elimas. It's a dangerous spirit because sithanda kusebenta la kunebazalwane khona ngoba njengoba ekuthiwe nje ngumprofeti. Uyeva ukuthi kuthiwa ngumprofeti. Kusho ukuthi kulendzawo nalombusi nje abemathi ukuthi ba Jesus ngumprofeti. Kanzi usebenta ngemoya wenzuzu sangoma. Hayi bazalwane. Asukumeni njengetikhondi. Nawe nje koneni lakho uthi sizikhonzi. Glory to Jesus. Baphathi bemfihlakalo. Nkulunkulu njengoba uthi tikhondi udende emalanga bemlilo. Ngiyavuma ngokhele. Ngende ngivuthe. Glory to Jesus. Angaphambane nemthakathi azafunene kungikhawule edolobheni. Ngenxa yokuthi umlilo awukho. Ahalela umthakathi kwenula sadla uthi how are you my friend? Ngoba umlilo awukho. Glory to Jesus. Uyabona ngapha Jesus kwabona ukuthi Paul ikhonto la iphethe utongonela ibhizinisi la ngoba njengoba ala eceleni kwa Paulos phela babusi baba nayo imali nako konke lokwayana tethulo uyabona udla khona lo ba Jesus la. So uyabona ukuthi lokufika livangeli iphelile ibhizinisi yami yekuye ngabantu. Ngoba Paula uthi kutawuze kube nini umelene neliqiniso ngalamanga. Ligama la Jesu ke alibonga. Njengelibandla let's arise. Ligama la Jesu ke alibonga. Njengelibandla asivukeni. Sibe senzaweni letsite. Singavumi ukuthi bo Elimas bakhululeke la sikhona khona. Ligama la Jesu alibonga. Bible lithi Jesu wefika wanyathela nje la elugwini lwelwandle lwaseMagadara. Kwevakala indoda ikhala. Ithi Jesu sinamsebenzi muni nawe. Sewuthe sihlupha sikhathi singakefiki. Angakasho lutho anyathela egwini. Wase Jesu uthi mine lengikwendile nani ndakwenda nende nalokukhulu ngoba mina ngisaya kubabe. Ligama la Jesu alibonga. We have been granted by God, by His grace,
anointing and favor kwekuthi sinyathele nalala bathi amnyathelwa khona sivule la kuthiwa kuvulwa khona ngoba siphethe tikhiya tasezulwini. Glory to Jesus. Njengebantwana baNkulunkulu kumele kwekuthi sibe ne fighting spirit. Kukhona abantu njengoba ngishumayela nje bathi hey angifuni nje ngeke ngithinzele bathakathi angifuni nje kuba senkingeni. It's either you are in or out. Awukho emkhathini. If you are not fighting, ulapha emkhambathini kanye nawo nabo bo Elimas. Kusho ukuthi ngalamanye amagama bakumanipulateile bakuhudula kanye nemsila wabo nako bashushumba nawe. Mabavaleke emehlo ufuna nawe avaleke. Mase sikhomanda. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngoba kufuna abathakathi emehlo avaleke bangasiboni noma uNkulunkulu asenda tinto letimangalisako emehlo abavaliwe. IBhayibheli malithi ngalesikhathi avaleke emehlo ngalana umbuso uyaphenduka akambonanga. Abebhiza phutsata ukuthi ngibani longamsida. Abaphutsate ngegama lika Jesu. Abaphutsate ngesikhathi basaphutsata ukuthi batawusitwa ngibani longabahola ngalapha uNkulunkulu abe enda inhloso yakhe lebekavela ihlosile. Lokhu kuyasitshengisa ukuthi ebandleni noma uNkulunkulu anenjongo lephakeme kangaka kunemadimoni lahlalela kumelana nenzandvo yaNkulunkulu. Kunemadimoni lathunywa nje ngisathane ukuthi noma kuyashunyayelwa abangeva labantu. Uma ke singakhoni kuba nemehlo ekubona bo Elimas sawushumayela sibone kungendeki lutho kanzi kukhona lona lomelene naloku lesikwendako nalesikushoko. Ligama la Jesu alibonga. Sawuhlabelela kunengoma lethi phakama Nkosi divede emhlaba. Sawuhlabela yona sitothandaza kwekuthi uNkulunkulu sivule emehlo kwekuthi bonke boba Jesus emehlo ethu avuleke sibabone sikhone kuba kubaqonzisa. Ayibongwe inkosi ngoba nje Jesus lo akavalanga emehlo forever. Kwathi utawuvaleke emehlo for a certain period. Ligama la Jesu alibonga ngoba siketele kutobulala umuntu nethi kufuna sikukhweshise lokuvimbela intsandvo yaNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga akabulawanga wavala nje emehlo kwesikhashana. Mangabahlakaniphile futhi masekavulekile emehlo bekufuna bese uyaphenduka. Angimati wenda kanjani ngoba abasasho lutho ngaye. Kona ku stubborn lokwemoya loku lokwe counterfeit loku yekutende ngathi kungala ekukholweni akuphenduphenduki ngoba kunaloko ukuthi bangathi ukuthi nami ngingumprofeti bangamangala ukuthi sengiyaphenduka nami ngumprofeti umprofeti kangaka. May God open our eyes to see. May God also help us to be bold. Sikhone kufacea the spirit of Elimas, the spirit of Bar Jesus. Sikhone ukuthi sikubhidlite sikwehlulekise ngegama lika Jesu. Sithi in this auditorium any form of witchcraft, we kick it out of this auditorium ngegama lika Jesu. Mangabe kwalo kawuzama ukuqinisela kubhace, may God expose it. Asifuni kube khona into etawuvimbela iplan kaNkulunkulu emkhathisini wethu. Ligama la Jesu alibonga. We must have a fighting spirit. Sathi kwekuthi our authority
kwekuthi uNkulunkulu usithumile lokuthi usinzisiwe utheke kusinziswa wathunywa kwekuthi wente abantu babe bafundzi baJesu. Kunemadimoni ke langafuni labantu ukuthi babe bafundzi baJesu, afuna bahlale ignorance, asebenzise manga, the lies. But we are praying now, and we will pray in the mighty name of Jesus. Silumeka umlilo eminyango, sithi yonke leminyango Jehova yenda kube nemalangabi emlilo. Bonke bo Elimasi, it's either yaphenduka noma ushisa ngilomlilo uyajika. Asingeke sincenge ukuthi umthakathi ethe sitogcwala sibe banengi. Singamane sibe ifuse yezulwini kunekuthi sibe banengi simanipulate umthakathi siye sogweni. We are in a serious business with God. So let us pray together. Egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu sanctify this church. Wonke umoya webuthakathi, umoya waSathane awungangeni kulendzawo. Bukhona basimakathe sifuna ukuthi noma siya worshipa the presence of God singayigubhi itichithekele. Ingathi imulo yasezulwini ithulululeke kulendzawo. Ngiyacela ke lo ngasicalela lengoma aphakame Jesu yedwana. Konke lokunye kubhawe ngaphasi kwenkathimulo yakhe. Divete emhlaba. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Phakama Nkosi, divete emhlaba tikubone. Phakama Nkosi, divete emhlaba tikubone. Divete